ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke Jawaharlal Nehru Stadium belong ke Wei ni kimaran Ïalehkai football bekong san ha kini jela Meghalaya kemudian hadok nut ke sor Shillong kala Thaba Khrek hadim ke jing Shnai kini stadium kala jan Depura Shwa ke Lympung Ïalehkai football Durand Cup arajar Phosau kanselong ha ka aldrik unailar arajar Phosau ha kini sngis dang ya kini Lympung Ïalehkai hanong ba Shillong ke jing khun kanselong ha pedeng ke Shillong la jong football club Persha ya ke Tribhuvan Army football club ha ka por sa weje no phai sngi Kakin hun lum kubo jang kabati CTB kebalik jurip ya kajing Shnai kini madan kelalap beberok ki jaka shong petkai neki galeri dadat ban Shnapura bat kumjuru wat ikan madan nadap thong do pelang jerngam kebe itiang haru kata-kata haba syupet dak kemal beriau Kakin hun lum kubo kelalap ru bagi kena skol neki skol beper-per kan nombak Shillong kelawan poi hakin ke stadium ban pun Khrek lupa di ban rehearsal ya kajing kelan man It feels good. like it's our first time participating in like these kinds of dance, so yes, it's fine well. Yes, we've been practicing for the last few weeks. I'm not sure, but there are many schools who are participating. Dance. All class girls. Yung ilis ko hakap dikit baca ya. Snopang simpian markane. So sarohi. Bagi yoban shementa. Iya shementa banyak sah. Kabiang. Kita ada practice kita di setiap. Entah ini bakalan biarkan dia. ठरवा जरा काहीतरी तिथून त्यांना सांगायचं एक्झिट करून मग त्यांना इथे सेंटरला आणून ठेवायला सांगूया डान्सिंग किट गो टू युअर रिस्पेक्टेड प्लेस गो टू युअर एंट्री पॉइंट ऑल बोर्ड किट डान्सिंग बोर्ड किट गो टू युअर एंट्री पॉइंट एंड स्टे देयर वेट देयर ग्रुप नंबर 0 योर डांस बोर्डच्या साईडला राहा बड़े क्लॉथ वाले girls go to Prachola and Sidhu sir and rest kids go that side and take your respective colors. You know which colors you are holding. Take your color and take your position. We came from BK Bajoria School. Class 8A. The preparation is good. I think so the event will be good this year since it's the first time Durand Cup has been come to Shillong. I hope the event will be fine. I feel excited because it's the first time and I got selected and I feel happy about it. Situ.